14 gini ngasi gisi 15 gini ngarang di suti dhai rata ada dia 15 ngarang gini itu ngasi gitu na ngasi nu bidang na terga hayang Sunday dai video record or goin thagla age adu gan hoy phammag ba Delhi Hindi newspaper ta lakpa vocabulary khoi editorial bagi lokhok pa dung ba vocabulary nin hoi gi SSC exam ga yamna importance hoy ba ai nei ta mit tum ga si samak panati coaching center ma am gi dei kai dei khomjal laga mamai so dei paraga pung ani ahum changna samak khrabni hoi gi da ko ya horsiro and the first word ngasigi editorial da ahan bu wat se karino arduous haibadi kaino hamatamda meaning involving or requiring a lots of effort difficult and tiring hai yamna luba kari gumba thaba ama tawba da haibadi manipuri dhari kaino hamatamda khoigi yamna luba kari gumba thaba ama tawba matamda sibu kari kawre arduous haiba english ta involving or requiring lot of effort me ama changba thaba am tawba matamda ta yamna luba tiring hoiba chok thaba gyan tarba samna hai matamda karino hai matamda chingka basi ahan da chinga roi da yamna waaba yamna difficult loiba tak sam oidana gyan darba adu dubne arduous sigi synonyms karino difficult strenuous laborious and antonyms ta karino easy effortless simple example da karere climbing the steep mountain was an arduous task for inexperienced hiker. Haibidi karino hai matamda yam steep oiba mountain ching ka ba se adumba experience leitaba mi amagidi yam arduous oiba awa difficult oiba task samana thabak amane ba gyandar adu kari kore arduous hai bane ba synonym sai ko and the next word is the sombre haibidi keno dark done in tone having a gloomy or serious mood wakhal makchan ba haibidi karino haiba matamda yamna khoi kari dauraga ko yamna tan ba haidei singda wakhal makchal laga leiba ta ba ngasi di wakhal yam makchal li malang thang de mi adu mangaga leiba wakhal makchal leila wa ta ngang thorak padasu adu mami tai dana adu kari kawe sombre synonyms ta keno gloomy melancholy serious antonyms ta cheerful bright lively example the room had a sombre atmosphere after the announcement of the layoff asikari han hamatamda room mado office ki room amani samin tare room mado akoi moi office tagi staff sing lay off to gi pau ta ba matamda room do sombre atmosphere oi khaba hadiyang na interna akoi gi kari haini wakhal wana makchan na mi sing si wagar lon da bida tumin lei khiba khot khiba gi mongam oi khaba haibidi lay off haibidi magi lairibe employee du gi lawthok khiba remove to bata mi khara down sizing to khiba ta adu mi khara ko ba sagi lawthok ne ye khol ne wari tarak ba damda ai yoram madra ina wakhan si makchal laga charang raga ma aga hakto mamai lang makchal laga wakhan nungai ta lei khiba handaki manipur gi oja khara lawthok teng tau nei dana tau khi me OBC ka ena adam hoy adura hoy leram gane wakhan makchal lag haining sing da walang loading da wang thora chu hai ko ne bukari da khoi gi rai bakshi bukari no da gaina gyan darwa adu do ne sombre hare se gyan dare ko and the third word is abhor to regard with disgust and hatred tukat chana khanba adu kari ko abhor synonyms ta karino detest loathe despise and antonyms ta kari kaura admire love and like example the true leader abhor corruption and dishonesty in public service habi aseng leader amana ne mayam gi thabak to matamda corruption to ba pukchen seng da adu ki mati ma kari dawi tukat chayam tukat chana khalle adu bi Manipur di we hardly find such kind of the leader nadra sibu kari kaura tukat chana khanba pam da ba haina jada ba sibu kari kaura abhor and the third word is coax habi kai nam to gently persuade someone to do something often using flattery or patience tap na ing na mi amabu
ꯊꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯦꯝꯕꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯔꯥꯖꯥꯛꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯌꯨ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯔꯥꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯝꯕꯤꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯊꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯔꯦ ꯀꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯁꯨꯋꯦꯠ ꯀꯦꯖꯣꯜ ꯏꯟꯇꯥꯏꯁ cajole cajole say paavne siko antonyms ta kare ra dissuade repel discourage example she tried to coax her friend into attending the event despite his reluctance haiba she kaino hai matam sentence ja mahak na ne ma ki marut to adu samna gi khoi ani sana ne mai mama na bi do khoi ki coaching si yaw se na kari daura ma pam dra su thembi re adu bu coax to bu gyan darba adumna thembi bi yahan ba pam da ba mi ma bu pam han ba yam han ba thembi ba si se bone ba duke lay ju wang wang na duke thau duke lay da lay dru sha ne thembi ba do matro sai se duke thorong do mal le thau bro bu 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 khong ga laga thau ga no ko ai sai hai ki ding won heng ga ki kwan dai kari chol le na khang ning sing noi ada mathang di invices have to imagine or expect something in future especially as a possibility have the kare pukning da saktam lakshan ai pukning imagine to kari ma pot ma satum mind da sagat pa lakshan tabra adu kari kare invices idea am wakhal lama mang da pura dalan sab gumba boire am boire tabra adu kai kare invices synonyms imagine foresee envision and antonyms ta ignore disregard overlooks example the kare le the founder envisages a nation where every citizen would be treated equally haibade adumba founder amna laiba amagi founder amana mahang adumba laiba am semba pameba laibak tu gi nagrik khuding ma ko chat mana na yengba mi yeng du thamba ngamba nation ama semba pameba yan darba adu do bana envisages the founder envisages a nation na ma imagine to riba adumba nagrik ama adumba laiba am semba pameba every citizen se equally treat to ngamba magi mana envisages to imagine to rine wakhan da sagat ine ba kha pukning da saktam sagat ine ba kha ma adum kai kaure envisages next reeling as no nga sai reels number to khang bro adu ko khet nai ko si reels number to ga reelings ke yam khet nai gada ba reels number nate to be in a state of shock confusion or instability hai bi chamam na ba kangau na ba mafam marang khang da ba ta bra shock ta lai ba ta ba to pham khang da ba mafam marang khang da ba yan dar ba har sing synonyms na kari no staggering faltering bewildered antonyms ta stable balanced composed hai yada ba the example the company was reeling from the massive loss in the last quarter hai bi kari no hai matam da company do magi last quarter rate ke chahi amasi quarter mari na sem draw hai bu magi last quarter da mamang da hai quarter da my company gi loss oi bu matam ji sida company se ki massive loss ni amna reeling to raga ai khodi chamam na ga kangau na la awa ba phibam da shock da thambe layam adu du bune ma khanga hai reeling ai di yam nai khodi chamam na ba kangau na han ba yam na shock ba confusion oi ba wakhal laita phum khang da bu ya dar ba adu du bune wakhal laita phum khang da phum bro laita dare wakhal se na ga sai laita ne ha laita ga da mi ko noi di chahi ma loi na thabuk tawro kan da noi wakhal laita loi ga tawning ba tawro and the next word is the agonize habi kana expressing or experiencing severe mental or physical habi di kaino kok natraga hakchang da kanna awa ana phangba piba tabla mental pressure laiba mental da mind da na ba hakchang da na ba mental ya na ba tabla kok da na ba su laibe khangdro matha sa ga da kok sindu man da ai mafam marang khangdre habi du tabla
mental pressure level adu du na agonize have synonyms of pain distress tormented and antonyms the calm relief comforted example he gave an agonized cry when he heard the tragic news habi ke na matamda adum awaba gi pau du tab matamda mahak se yam ne hoi kari ni mental ana bagi amne yam ne nungai tana tabra adum kappe ba mas yam ne nungai tana tabra mental matha sar ga nungai tana kappe kanda agonize khangani and the next word is skyrocketing skyrocketing is moi pot maman chidi atya pakre he atya pakre ga hydro maman ne na atya pakre asi ha si kai na madan yam na thuna kari ga pot am gi maman se jarlam ka khat khib da ba mama phalau na magi chang he ga chi maman ka khat khib se thuna wa ya khat khib si skyrocketing ko yes boss soaring surging and escalating my synonyms ka adagi antonyms na declining plummeting dropping at the example skyrocketing fuel price have put pressure on household budget thau maman tagak pana imung manung gi budget ta awaba malai petrol liter da cham ne kai chani pirak pan awaba mai ba paisa se kai gin hai matam da yum gi budget ta sunate petrol maman takla di pot khudi maki maman chutang khle gendar ba ai di petrol gi thul loin prok pani na transportation cha auto bara hengat khibda hauji ban dhaw ya disi udro sigi ai thoi gi siragi kari phujum da lupa kul kudra la imphal yo da karim cha thogne na tu ga bane kul logre shokre di moi gi price skyrocketing da ure ba moi na adi ko atya pa khidi atya da nap le khibi wari ni ne nadro taru and the next word is the infructuous infructuous hai ke na not producing result and the fruitless hai di mahai yan da arem ba ta uru ba thabak mahai yan da hoti hot na ba kaim kan da coaching lakti lak pa larik ti pa da ba di kaim kan na horoi ban hoi gyan dar wa no malakari no malakte paisa di pitho khini sa na di paisa lau khini paisa du gi mahai phangoroi adu kari gaura infructuous synonyms ta futile ineffective unproductive and antonyms the fruitful productive and effective the example the talk proves infructuous as neither side agreed to compromise mi ani gi maraktam hoi compromise ta noi wari sabado nakal gi yana da dagi mahai yana ki kaim kana ba phang khidre ai khoi laikai da kai da nupi jela ka da wangang no man chatro nakal yana da han narak ba ga lai da na adone wari sara lo chalakta da na adu bu kai gaure infructuous ko we gyan dare ko infructuous kam kan season na mo khang no ji and the next one is glitzy glitzy all that glitters are not jewels haibra arang ba punna mak sana na te hai dai la ko ne glitzy hai re seta ba adum arang ba shumhat pa wahaina watana tab utlaga show laga mi thamoi shumat padu manung dana karim yoram dabadu gyan dara adu kai ga glitzy synonym da flashy showy dazzling antonyms da simple plain modest example the glitzy award ceremony was filled with celebrities and photograph gyan dara go and then next is the one word substitution able to pay all debt financially stable haibidi karino hai matam da mangon da ton ba landon ba don loi pithok pa ma bank dei loan lo re timely ben loan pi ba ngam me ai gi mung siam stable loi ba khot pa financial stable lo siu kari ka we solvent ko we ba gyandar ba ko solvency and the kari bill na ga lei loan gi kari ko adagi capable of making mistake or being wrong sina kari kara fallible haibidi karino hai matam da miyoi ba se landaba ngam da pot ne miyoi ma pok ta po ra di land ba hai ba se hona sani ga hai badu adu kai ga fallible one word substitution da si her ka tabi capable of making mistake or being wrong ana adu gi den hoi tak fallible da tik to da heng par kha da ko
And the next temporary stay at a place mafam amada matam kharagi lai basibu kari kawai sojourn kawai mafam amada matam kharagi lai basibu sojourn ko nang Guwahati da matam khara lai rup tai hana nga mai da sojourn lai bu kawai da ko adagi mathang sina wishing to do on work or duty well thoroughly sibu kari ka conscientious habidi magi thabak tubo mapung phana matam chana phajana tawbugam budu conscientious haide conscientious student hadi kari haire matam chana larik pawa matam chana homework tawa matam chana class attend tawa matam khangbanate gyandar ado gidi kanan khoi coaching sira anyone who has never been absent who performed everything who carried out every kind of assignment no one go let us try to become the conscientious student when I honor okay and the next phrasal verb loosen up have the meaning to relax physically mentally as pura aram se da mentally relax to lai ro da agai do adu kar ga loosen up yada go and the next one is magic away to cause something to disappear as if by magic adi karigumba pot ama buna khod manghan khidu magic taw chat lo mang khum na dabra adu kai ga magic away asira chat le mane phat lo mang le nan asi mang khidu kare ha nan mang khidu ya dai ga adagi make after to chase or pursue someone or something habidi kai na matamda karigumba pot amada phangnai gi tan du police na hura ma du tan du phadri bu tan du ka du gan daru ba gyandar ba phangde ba dera nupi amai na hai ri yadre na ngam di bu yadre fen mating am tan ab du nupi gyandar ba gyandar go make after and the next is the make over to transfer ownership or to renovate or improving something hai di karin hai matamda make over hai bidi nakhoi na hongam dai da mina parlor da chatla father na semdo or khodo laga macha phu kanano khangdabudu nupi nagra kaina oi matam da masa khangdabudu reels mem leitro yada adugi nupa su mangai re ko hojikti loi changabri masam go se sai ni tarom do masam go ni adoraga yada masa khangdabe adumna make over adubu kai ko make over to ko makeup kai gang to ekdam masam si anu ba ma hongdu ga lak bu ta ba gyandar adu du make over to ko gyandar go okay vocabulary loi dore it will be the last slide go no kono mathang ding gan pung mari ga minute trang ma da loi ne mathang ding ngase matam khala ni khara no se au gre wali au ga da matam da herki ko spill the beans haiba spill the beans hai di beans hawai do ja lang thok padu ni chu normal literal meaning hal lagadi kai ha no da to reveal a secret hai di mi mang da do gi secret ta tham do hai do rak padu khangal la padu lot na taw thabak lot la ga tham photo khangal la padu kari ka wa spill the beans ka wa ya da cut a sorry figure haiba to make a poor or unimpressive appearance hai bidi kari no hai matam da sorry figure samna hai kanda nang interview om chale de jin che chale chakre bana adu ergadi nang si to cut a sorry figure na adi interviewer do nang impress to bangam dre nang gi appearance interview chale na na ko tai tor chakata na ai UPSC gi interview pi re dai na jin che chale khol jare I was unable to cut a sorry figure dabra I was kari dore sorry figure dore ha na dabra impression people there I was unable to make any kind of good appearance tabra impression to the interviewer adu du ne ba to cut a sorry figure ase I got a tabra I got a cut sorry figure hai be tabra adagi next is the maiden speech fast speech made by someone especially in a formal setting like parliament any parliament or any function of the am magi like ihala hanba speech pibedu tabra parliament the MP nagra ahan speech pibedu kariya maiden speech ka ba maiden century ga ida do cricket ta
ahan ba century edo cricketer you must know Maiden 5 wicket guy na madra Maiden 5 wicket adu ne Maiden adu ila ko na Maiden over guy do ada vocabulary next ta get cold feet hai ba get cold feet edi kare hai right to suddenly become nervous or afraid to do something plan hai ba to suddenly become nervous oirakpa afraid karigumba something plan to pora thabuk to na bagina tabra adu nervous oibe ta kai ma thabam to ge to de nang nervous oibe du plan to ge thabum to ge to adu kari ko re get cold feet sam na matam da ai si ising chaw ba matam da thong de mi chong thong yam chat na me thong de chong thage to ba chong thage de khan ba adagi de my leg got cold feet tabra adu ki de nai si chong thadre gyan ta ba any thabam to ge to chong thage di chat la ba ada halak ba si je matang de wari ma che single minute am ta li ge ko kaw drangai ge Indian Navy da na akoi ja training chat pa matam da swimming pass to da bya de ya da swimming pass to na bi da 50 meter i roi na tang float to ni aduga 5 meter da gi jump to da be uniform se laga ada wa chala akoi han bla TY number 39 cho ready to jump shot simana na lao ne wa ja chang chale tak lao ni bihar ma ja ka si lao ro ga ma cha ta magi kari do get cool fit oi kheba ma khong to dragi lao ra ma ka phat lao na la khe adai khoi ma ka da wa wa no ani da ga adai ma ko chang chang gani TY number so ready to jump simana lao ne dingum dan kare adu kari ko ra get cool fit ko beside the mark irrelevant not accurate to the point habedi mark to the yodab irrelevant oi ba habena mark lamdien chen ba matam da kai da mark to